be the twelve a jolo un doju ma tika winya wa team tar paluo kita wat ber kede wan o chan dek de chan dek amir jolo panelist ma te kan a jolo de Paul Kilama jolo a jolo la did the band ya jolo l'amigo Lady Grace Apoya. ang ini kon bene panelist mo kan ne kon gidi bidonyo tin kono mapia wa doni kum lok man me wa be nyaw tin lok me tuo jonyo ni anamiro chako ki mi po pian wa tim program me di po i due a chen mo karne sina mo tiki mi po pian la wu nien da rio me do para rio wo biri kini po e kom tutino wa ma guto helicopter crash I'm out in men nien da rio me do ma para rio wa elpa chel ke para bungwen ke pia bor we dek man me na ngeni chakane jom ko kenu no put pay helicopter ma whichever katiji area makilo woni luero ne kar manong utuge mocho ma no mat ma don karum ma don por penyo no don mat kan ma yon wang ma da ma kim jo mo to be Major General David Yero Jock on the NNTC staff Colonel Alfred Lator Kidong Captain Uluoj ke Lieutenant Colonel Wilson Okwa Mauno NOT Elbero Dr. Mano Malamada Mauno T Director Me Boya Military Hospital Kidong Major Abele Lieutenant Kato Kagwa Kiraga yeah kite dana polki wata ye me wa po ye and me so why mi po pia ta ko tal ban nong be ke wa dei ilok matin wa be lo any ni nim da chen me do ma par rio me do ma par rio ibelka mi po ikum tuo jonyo anyway one thing way mirwa wallo ye amir chako ki wachani apo twal information ma professor mono twala el twala lo ma ki choyo ma Uganda AIDS Commission yo choyo ma nyuruni tuo jonyo kai nero dano ma chike wani wonyo percentage when point when percent when percent mutieke donc dano ma chike ko ke HIV and AIDS Uganda no caro million a ciel che Mia Beach magitieka qualche HIV Uganda tin wa mer lok to twale pi actually ma kama wanu aye amir ne anong gene ciel ne Allah ciel le dir hanen meanwhile well, it's not happening
Okay, no. Kai ngweko mi can district me actually la mo ma down ma percentage but down ma take any a big ke a big point about percent madak table malo karman me Uganda matie angwen point ngwen guru take 7.5% per day take 8.4% and then did lawyer Noya take 6% or more I pelkate and do neural attaining percentage me HIV TMR to 12 actually is much higher than the national average. Man meanwhile ni miro loki one no po lock bedu. I joined a professor. Professor Canada, boy, Yeah, ana poa wouldn't you sorry maybe la chen we don't la chen. I too bad, and it's been long overdue. Yeah, that's right. I was struggling to enter actually. Thank you. Yeah, 1 minute, but don't let's hear like everyone can you? Yeah, okay. Yeah, Annabelle, what you statistics, my point, it's only which one, well, compared to no, percentage of my HIV material actually, my when we car material nationally, the prevalence here 4.9%, and actually, the list is more tier 5.8, Lum Carabino, Noya 6%, Kama Lum Carabino, Guru 7.5%, Kadong per day, tier 8.4%. Malo Carman national average. So don't mean on me, well, tour tika med this total. Gira ngo mamirwa a lori ani a check me lo tie command kita professor ini biro ni dong anda tiki Yeah. in the pot of the bad we've been waiting to hear from you. That's right. Mukwa ko ngara mero poyo down dichu magitika nara wagi kabiru mapat pat mero poyo luar matin gubini wang o uti makicha anampa biru don kabini wang o kar ke kare tien matino da pol ko wot benetima pol mantin enini wega biro pien abira ti London kai ci dong beru yort bara ben foda ringa li tuk mo ka ti me biro wa ci miero ana o topic matin wa ti kanaro ne ni topic ma pere tak tutwal pien tuo jonyo pe tuo ma chang ti tian loke ni ka indi ti kwede ci no kelo atuom mikumi matuom enuni dong tila benaha wanga dong bedu kwiri dong la benaha niyo wa wang to ni ka kwa na ka gwa gibino ya ya nyim yen mogutie mejino tuo enuni chi ka in ichamo ke ma ine guake kede beru ka chama ya makumeno ine ramo ko bene mabe che kid ma dakta siza acha waju kwerini kaini poro tuo jonyo e kabedo ia choli kai por ge kabedo mukene Uganda ini noni tuo jonyo timarade de dabotwa kaini nene gulu nuai kabir maurumu gulu kitgom lamo kabir gini duchu ini noni pasen patuo matie ya chole low pa national average ti man tien lokani ngo tien lokani
wan watigi baden metuo jonyo tiborwa matehadada chidong pe ero ni keken ka in bene poro ikin mon gi cho ini no ni baden metuo jonyo timatek to aliko mon kilutera nyiera wan wang'eya tini gang pe chung kamon kilutera nyiera giti gi peko makuman itien loke ni tuo enini dio wan machalo society balo kowa machalo society weko pewa don machalo kaka pieno dong wan watigi tuo kidong tuo bedo gi tuo enini bene kela chara matung tutwali kom dano pien tien loke ni ino chawa dichu miero ini bet ka chamo yat en chamo yat eni bene luk mier bene owot ki cham maber ti pol kare kadong in pe iti maber tien loke ni no cham mabejo wek yat enuti komi maber tek kino kelia char mapole deda in machalo dana da pe eru ni keken tuo eni bene ka initi pede tuo mo matero chalo malaria gini ko biro ikomi magi dio ino maraj tuo mo matero egini ko biro mago in dio ino matera pien indong no kero ni meloyo tuo mukene eni weng no do da pin ki ka malaria obiro manok tui go ino maraj deda ma malo ke kenu belo ino pekar malach chidong ka in tuo dio in pekar malach tielo kene ino perom beru productive ino perom tiuti mekelo loni chi in perom beru gi kero metich mabe beru gi kero bene me beru gi yom chwin enu ni pe ti wan bene mier wanera ngej menero ni ngomor ma okele wa pero egini tutwali ma chel ene ni wan wabedo gi lweny matek ti kar me lweny ene ni lutero wa bene gi nywaro gi matek ma ene ni dano wigi mier po wilie yana nero kom kare dok dano no wigi tika wilo pi pek ma wan wawor gi dano mier wigi po wil anywa ma otime kom lutera nyiera wa anywa ma otime kom lutera wowe wa mamukene bene jokeno chero metimo ne akaka ma ini ni daro mier po wigo wil Mario ene ni ka ini nero statistics me chan tima odio 1 to 12 titien loke ni ngo tien loke ni ti dong lutera wa mukene madong no kwodo mateha deda ti chao kene dong gi chate dong wek gin ginong kit gin mo me kwo ma ini ni katika time tutwa ka in kombedi ni ini chere ka bedu mogo chalo igulu city idiwo kuma enini ini no tima tata enini ma lutera wobe lutera nyiera cho gingongo gini gitika time kwede tim mogo malek da tim marach ikare cha melwenyi wan wabedo ki night commuters wun wi upo malutero wengi charo gi biro ka buri town egini biro balo ka gine te kwarwa ma to do wero lu nyuru dono gi pegi kero me doro lutero gi pen lutero dongi gi biro dongi buri town gi biro dongi buri te baraja chidong ino ini pegi twer mo gi kero mo mengeo lutero joker no bere pegi nge ka kam lutero gi buri ine nen kon ka in machali in la nyuru bere pegi ka kam la tini la tin matido buri enu ni dong no ini weka la tini odo tado chi jeme egini okele wa pero tutwal
o weko kumbiri ni wano watika neno statistics en kom kare ni bedong dano witika wilo piendo watigi yat moni ni dong ma oloto jino kerme tuo en ni weko dong pebero ma rache mayami yat en me jino tugene me jino tuo en ni kad bene be dok pere te beno weko dong daro gudoko nyapo kit me kuo madong dano ginaro kumbiri dong daro mapol naro tuo dong machalo pedong ginaro chalo gimoma raj dong total kin mayam no gigoyo bul gireni gigoyo bul TV gi radio gitiyo chanduk liel gi woro kwere ni ngar mo madong luor tuo kin mayam dong pe ci man be do wew dano dong wigi da ta ko dong gitik dong ka timata ta pien gi ngene ya me jino wituo enini be dong tie ci man ene ye manona je matika wew wan ma watika beru gitu eni mata ki dong ma girne ene ni te kwarwa be dong tika da chien tutual wunjo madon e gini wen wunu ngeo yam mo wat ikin lutero bulu ket mano yam gipuonyo kwedi gipuonyo wa kwedi kit me mo wat ikin lutero nyera gi lutero wobe no pegin mo matime ni rachel no pegin mo matime due rachel no pegin mo bere mukene yo mwaga reo mwaga dek ma ulutono miu burikare meniang kidaro moni ni ma yini meti wunu bet kwede ni pol kar bene de yam lutiana nyera no ka wubi mo nyuro tame komeni en wadi bin gang ini bin wagang che en biro en mala tera wubi no ni biro gang kenyu ni lu nyoro ni ma chalo in la tera nyaga bene ginana wubi eno ni koni dong mego dong bi penyo ni man eni ni mono word pa ngama na tika biro kanyi no olutu gicha okwedo ne gicha ngeo kit ngat moni en matigi mire ikom nyauni ki egino no be pien where unu ngeo kit dano moni ni manu wun put po mo wat che wano wa kit jema kumai madong mo wat dong kombedim ni dong mere dong tie daro dong gigang kwan gi city kuro mo dong ini po dong ni nyer do ya cho nyo dong tio bon la cho mani ni in bene pe ngeo yo kare dong tie no latine do nywa latina wubi ne nyo latina nyaga be dong tigi latin pe bene ngeo ka kamadao enunio agie pe bene ngeo ka kama won latin enunio agie pe bene ngeo ka kama min latin enuni pa wode ni do agie chije makuman weo lunyoru dongu losing control chi igini kawan po wanao iyo ngo ma wan waromo dok kwede kid me kom kare ni waromo dok kwede te kwarwa menano ni wat ikin bulu gi yubo wek gi mok iyo ma opore iyo me woro dok bene obed wat mano gi ng'iyo tere pien awubi gin ka nyaka dong ka dong gi mitte dong ni gin gi bed ka chiel mundu bibir ka chiel la benaka che lokini ngar ma indi mero ni wunu bed kwere dong pi kulu miru bed daro mano ini niang kire daro mano ini niang kakama ngate ikar melwen enu lutera nyero ma pol gumao kilutera wobe kilutera mukingene kilo muony kinga bene pegi ngeo kakama gene wegi lutera gini agi in keden kom pegi ngeo
ka inde wa wi penjo do wa taman en won la tini ni mono gange ti kwere pengeo in won la tini ni mono mine nga wone nga gi agi kwere ka gi nga tieni kar chane ni ini nano no inyom gi penyo in la tiena nyaga no gi penyo ko meniang ka kwene ma la choin ma ini nero kelo ne botwa kanyi o agi kwene word pa nga ka agi kwene ci egino no pere tade da wegi nge ki dano ne gi nge ka kama agi ye we ka lok mo bi beru tie wunu nge ka kwene ma wunu bi kemme ye egino no pere tade ci dong wan ben miro wacha kong mukwo me poyo wi dano ni tuo eni putie dok bene tuo eni ni rach ka in pe guake gi ma ini no romo balo kuoni o do bene romo nya chara ma pola de de kuoni miro wan po ol gi puonyo luteno wa igang kwan ikin pachi wek luteno go bed gi ng'ech ni tuo eni ba tuo eni nitie ini nen kong komberi ka ini chero ya chuli lok man ni kono chuk auction lok man ni tin ni ro chuk lok man ni miel lok man ni tio hata yam wan karma wan wati primary school enni headmaster woro igang miel mga tata ko no ina tin kwan mo ma initi gang miel kuno initi marai chege no pierata lutero no gi doro gi pin lutero matero miro gi gwok gi wek digi ma go bed gi mo ya nyim awi pe dio latin ni gine ni ba miro pegi tim chi latin ni perom ber mabe one be miro wange ni mental health problems bene ma one no Carmen Loen ki family dysfunction families ma pollo petika ti mabe tutual wero doro lutero do da hotel tutuale gin egin bene wan miro wanen social work kin me puonyo kin madam beru kwer pien igang mukene ani karcha i forum eni bena biwajo ni gin madong right tutual botwa ya chuli komberi enani leadership bene at the family level peti mabe wero ngari modong i families ma pol tie ma ngari mo madong chogo dano pere pien lutero daro wengen magiti gange miero la choha obetie ma chogo dar magi winyo dware ma peo tim kumero inaro peo tim kumero latini in pe tim e kumero gin eneni miero gi tim lutero miero beri gang kwan wegi di da lutero go betia nyin mabe timan ere wie dakta arapo jolo an bera po nero luar mukere egini dichu ki darma pol magiti kanaro wa ki kabir ma papa arapo tutal arapo tutal professor po ni intin idonye kenwa da yar lok mo pe ma da amel bin about the ben we ko gam lok in the ben the ben perda Apoya, tie makija. Apoya, tie, tika winya. what you when you Apoya tutwan. Apoya panelists o dujo kachela chel. Apoya bena donye idue manyen manong due makiki pimwaka. Ma ene pol due mano danong mar loyo. Tutwale pikwe me nino nyalo. Lala maporo ene due machalo man. Anero ngat mo posting chal mo i status me WhatsApp ma mege. Chiu penyo mere la ni welcome to December, the new month of December.
December ke chako kwer ne ki well its day. So no, it's just a caution. Nino mirdano gwake ki dwele ini, pian dwele ini dano polkare gi moko tamarajo. Manu chao kene romrwako in ikori tuo machalo man. Donc ma put pa chero ka lok matin. Ye ka watch happy birthday ki Fred. Ma en pinero machalo tinni. Mwaka madua ngech. Ki nyuaro en ki Fred wan opoyo o dake nero nyual migi. Ngeo ni mwaka en ma inde o yene kauno ni kiriel upogo chama inde chamo. No dong duong bene. Ite lo que Ti mama wamir wa po in mete ki chamo lo po. I wish you many more years. Thank you so much. Ara po yeah, apo to twal da lu to we ana doni kom la. Abi lo ko matitiri pianni no abi work timing bene ki battery na ana neno Charlie wachi gin momiyo ko tie dong madit twal e kumal Ako dwe nyo the band no. The band. Tuan bedi battery wak pati maba. Yeah. Atam network pa di ben pati maba. Yeah. So ana twero bino yenko. Yeah. Yeah. Rodon. Yeah, what you're legama the band leg wishing you a happy birthday. Thank you. In that. Lutua ana poe twal. Tin watiga lok mapiere tek. Man lok mineno neni anyim wa obedo maber. Man lok mitogang. Kare cha chulu chako ni tuo chui. Achuri wajo ni tuo gemo. Tuo gemo pian ka chako gape tiro pajo wo. An le chake mara alibachel kimia bungwen. Ki piera bor wi abungwen. Kare me wano beru I odyat. Wano beru la cho. Nodong odyat la cho. Gikelo yat. Gimiyo kilitino. Mauno ikare minyual tuono kobo ki kummiengi ubine kumgi owego tiele teno maduong ma wano ngeyugi ma gen gitika kwo ki tuo jonyo ento wang maki wachi wang maki titi wang maki chimi ka yene le teno eno tika kwo ki tuo jonyo owego oriad la chung machalo oriad ma piere tek tutwal mi gwoko we kwo betie tutwale bor le tieno makinywalo gituo jonyo lutua lok mituo jonyo matien wano tika loge yene piere tek ni wi logo po piere kare duchu weko ki poyo widano ni tuo ni putie tie jemi mokene makai neno chako donye kwo iyo mingala chiruenyo anyim padano amira mila bola dek tiela tien mo goyo we gulo kanyi ma wajo ni kondo chon mege atamu ni mero message marach tutwal pien mero piyo chwiny dano wano pie kilok mukene ma pol kare kiloke kum litieno
tutwalle ke nen gucha winyegi kibalu nying letiano inde to be chero kapime pien dogdo wajo do ni ende ti do kituo latien no chako tim matata ingeye latien no tuo jonyo wano bedo ki records mati very clear gulo kanyi schools mapapat maki reporting ni litieno mukene magen gi kwano mano gen gingeyo ni giti kituo idi wo ma litieno luwot go neno gen chero ngolo luwot gi kilidi atamo ni enur ni bena ti yo matuo bedo ka kobo kere e kumalo mi Uganda chan en mukero dia chuli go chan eni oberu gen marach titwal ma wawe petwero chopone wa boga petwero chopone litiena nyera wa matien gen gi chung i district ka chate ka ini chero i aging gen ya yum ni di benti kanyi pien enu ulogo kimaduong ka litiena no tero iri kiti magien ki ono gi kere i kwo gi michate poro chuny in la nywal pien pini weng magi chero ka chate ni kom gi let litieno ne mukene kom gi yot ento tij madong kitiyude kom gi tij kigeru jomukene mer nigi digi iburu labo gwoke ki roj bol owego kit mituo oketo kidong kori chuny mone ni ato kena kuni udugu duong tutwale ya chuli ino latien wajo malone ato kena ko latien chero kanyayo tuo ti jomukene ma kakiluonye iworo pidok tiche ento gitika tiyo tich maweko wano logo man ni nino mo biluore oikomgi nino mo biluore oikom litieno gi in dano madit dano ma itiyo dano ma kiwuri ente chawane dano nini chalo koko pi miero neno latien pa ngat mo karinyini ino yuega ibokone ni tinda ka medo tali na ochero malo atamo ni dano makoman no bero ba furi ino ka ku gore ka chien no gitido ka boko kitidong gien dong gi medo kere tuo e dia chuli am tima chala waga gi gitamo ni eno ni medo ruomgi meno to pajo jo eno ni tiguro kan chowa monne weng uka moma la wipe mako dano madiet me wachane ni jal atamo ni kana chak choyo mon ma puro kwed gi mapapat orodong o aliwa pa ki wiye ki bod gi yueha aneno eno ni to pajo ingeye yene tika lanyo le tieno padano itika miyo tuo ki le tieno padano wego lwenye kom tuo jonyo dugu gien matek ya yum ni professor bera loko mcham pe joma gen gi munyo yat la bon cham pe munye wa dakta bene wajo ni be chamu betie mo cham be obetie komien ento ichawa ni madong udugu dong right loyo matiga yelo umegi wakilu megi wa makitika kwo ke tuo jonyo ena ye red me malaria yin kai tuo yo malaria chi bi ngeyo kiti malaria rakere malaria tika goyo dano e level mapiyot wa ima kumi yot ene ka malaria o magi wiri no yogio chiro ngad mati yat kono don one ni ning level me chimutok ana miro ni ana lokum chimutok on two sides amiro ni alok as a traditionalist ni chimutoki ya chuli no gina be mada piene ya chuli kanga moni tieki tuo nyaji i community moni no dano wenyeyo enero kero tiki tuo nyaji dano wenyeyo kuri chimutok eni
kare cha ukonyo weko no read mi kobo patuo jonyo no tino na piny mada. Eto madung mondo chako defining chimutok according to their own knowledge. Ulogo meaning mi chimutok ya chuli udugu gen marach. Ichawa ni kilwenye kumlok mi chimutok oweko yo tutwal kidano matiki tuo mi lipe chero kamiyone bot la wore. Anatamo in my own thinking ni kauno actually mete kikuri kirika bedi ki neno wachi toro twer padano. Ento in a way or two there was a blessing somewhere. Ichawa ni litieno la wit pe mako litieno la wo bero chiario kama gulu ki miele yelu dok kum lo nero ki kume mano gimo pe duri no litiena nyira padano tika miele yo pet e wi stage do dok ka dong litiena wobe matino mamo kene maka gi pi o para poro gi tiero ka tugo ki nyim anyene bede tiena nyira chuli mukere litiena nyira lo loka makai tika tugo ki nyime chi piki ki nyime enoni chalo watering can is so disturbing. I know a classified information ni karemo lutela go chwalo tim mameki ni kongo chiat go investigating investigation en futi teme watiem pen go chiat go dugu customers ginu dugu mieto wakonyo kaka ni ning kadong indong ki chweri ni kay jere niang weke duok report weke loenye kom tijaranye enoni ti yende ti dong ki dugu dong la memba kunu yende lega ni dong ti ari odo rom wek de fuk chon le jet de ye ti jimi mukene uno pemeta ni dake walunga menta ero we can raise up macharo kaka to wachone ni po amero girene pien tika ruenyo te kare watutwan uno wano kwero dong lo kamario ma geke ritma joma guteki gitika bino kanyomole tina nyera matino tutwalo weka wajman umegi wa magen giti London kilo umegi wa magiti London UK US Canada kika mukenene cha mukene gen gibiro pajo gimako ching litino matino enu magen gitika mako chingini litino lanyo pemira ni waluong nying dano bat jomo kene tika biro kalanyo litino ya lanya ana beru ki cases ario ma watere police dano mak dit maki woro waka piera beru biario ini biro ka nyuar latien maka apa piera rio biachel anu yoro kumi bene pe ti wajo ni umero chili adi atamoni woro piera te war should be at the center of our life. Wachak nene wachi wa Roma. Wachak winyo lek pado wotwa ka wek ke lweny e kom tuo ene. Uganda wajoni by 2030 no pegi mero neno any new infection. I don't know how they're going to do it. Ka yini kere regional referral hospital gitiki prep ma gituju ki dana tuja. Gitiki prep ma ki munya. Kungi wajone kayiri tiyu kere kirike rwata ki ngad matiki tuo impe no but also chamu kene kone doctor doge ye rate of discordancy tila mal mo makonye bepe actually I think under rwata ki families makaro piera rio may no la cho kumelier dako kumeyot dako kumelier la cho kumeyot explanation enuni dong chamu kene teko wega bipenyu doctor ma way now kado ngad mati discordant kake kwanyo remone kimi kum in makumi yot may pay discordant remone logyo chwaine no remone beru for only 90 days chito idok any megi money chi lok kum tuo jonyo tie lok marach neno cha report wajo ni gulu is standing at 9%, which I think is very high. Mbarara, I think, is the one which is leading in the whole country. No be peko mawano aye peko monyi
no don wano dugi olo kong te kare wa loke ana poyo wono tutwan apo di fa lo ni ya lo mo be ma da de ben kai du I ramadan ni da Apoya. yeah Apoya tutual net gana na dong o tema mer la kirmone chi a bironi olo da kira rio mono furu wera lo olo kumbidini an amero gamo dong kamana pian be polo kana ben dong dan benetika ye ano anyway be pian discussion anyone mero wanyamu lo ke wino duju an lok mete kwar megwa tamni ikiet me setting mete kwar ma megwa bene tie kere kien ma puony bene tie kere lok me beri ki ruate kien la cho ki dahoni enuni bene tie chamo kene participating amatek amiro wacho man ikiet ma iwang da ma mega yen ma no ana ng'eyo ni lunyor onyo gwak en wachi kiner no gi kerie kom gi twal ene lo me neno ni ini gwako dako be igwako le cho be ka ini dako ento puony twal matut ilok merwate ikin won ke dako nyo won ke la cho mano wayo nyo nero umir ku puony ikar wani nen chalo dono kache yao no bertie ikar wani no dong jem nene chalo ber chalo wacho choko si enuni omiyo awobe kenyera matuong gochero atemu jem atema la bon ngene onyoka leba chul mawani dong gochero la babany mapego nyang kien mano jamne mo kene no kitimo kede omiyo gine enuni ochero chinywa nyayo tuo matek yen lok meburu obedo tie gien machamo kene no mier kibira ento yen no chagwak chao kene ngich mo madi obedo pe ikar mano ngat mo enuni dongo kede omiyo kichero chamo kene no kitamo ni kitiek jami kitek kom wek no in bene kicher ki bok ni komo ber tek mada no i yongela chen inone no ye awano ikar me buru weko chao kene en awano enu ni dong remo gwenye ikine enu ni tuki dako kom tuo ki kome man atamni kadong anamiyo bene ki tam no aramo nywa ko matutut bene date kanen loka battery na atamni man ini dong biberu be tutwal ni ki dok kong ki chak neno lok me puony lok me sex education umir wano cha oket ye wang wa ki yap wang pedong ki nen chalo wachi balulutino ero ki nen chalo yupulutino ya nyim aye tutwale ka o mwakamoni mano dong ruateni lok me buru i acholi kon ngagni ono pole kiter chalo gimo mapeki loka ta bene peki wacha ta ni aneno chalo tika tiako wao kwanye wunu wagware wunu ochako neno lok me sex education me kelo lutino me chako ng'eyo jem mukene pe latien ture ana ng'eyo tie dano ma wakwano kere university ma ono tie virgin wa year tu ma ono pa ng'eyo ge gino mo keken ti en pikit tim machalo kama enuni omiyo en ochero chino yoke en kikori pekoli enini ma uchwer chuny an tutwal ka achiel gi dano ma ing'ere pien ni kar mung'eyo kome ing'eyo ni jem ne ber chalo apoya dong kachede ng'eyo komi dong kapeo no yang chwano no kiber ka titi kit mano bere rache ki ng'a gile egni de cher de fuane ta si omiyo chero chino peko
piani ugwa kome nyo bero chalo virgin nyo dar ma fut pia nge lok me buru nyo me rwata kila cho ki dako baka wai mwaka ne university mwaka me ario tamni enini piera tek waneno lokom sex education chalo gen ma piera tek ki punyo tiera nyera ki punyo tiera wobe gugwake gen mukene mano time ki punyo ki wek gunge jam mukene machalo meno ana tamni lokamo maduong pe be ka ana tieko kaman pe koni battery na ngala ana poe poi to al de ben lok ma ini yar amir bien bot muze kilama Paul Yeah, moderator, for Atamni lokeni, kita neno kere, ti very stressful, kita mo waju kere. Ti lok machuar chindano, pien history me tuoni, kit mara ngayu kere, atamni wun baru ngayu. Ni tuoni kita robot wa ya chuli, kaka, menyero, mechol chwing. Ma juma loy lobo ena gutemo, macharo agenda, ma lwenyi kom machuli, ki kit gimo ke ken matie manego dano ci tuoni en ne ki tero tete donc kere wa kum karne aneno wajini miro neno matut madoti uri moko mo iguru manyingi winye ma gen te ka facilitating chatu utena nyira kaka lurok mati guru dukan ge yo mate ka promoting prostitution ye iguru merkenene dukan yene kiloro lotela na ye chuli mere unene inuni duty ge teach no mer gen gene go temela kaka shops sex shops your bar your nightclubs ma tika promoting lok malaya chate atama miro lutela me chuli unen kidme loro gini no no angi benatini lumone pa chuli put pia gi yene mo chan ma wan wo kene pia romuge yene ni put bong bong mir ke mete ki kidne ko down you ma pat and inuni is one of them ma ke mete ki karam population no mera o dok pin di kama ngomo dong igi chatawni lokene is a very serious issue. Mirwanero attack total. We go back to lokom lotela. Lotela ka kit inki yeri ni bet kon MP. Pedong tichi me cerca inyo lonyo ni ya bo geru ya bo ngo kuno dan u yeri ni inde wa ko yoli ya. Anano waje wa nero kidna again. Facing lotela ilok challenge and mawano tikere ni. He actually atamne lokama pol but it's very disappointing and very stressful me mede lok ene lu ponya bena miero konwa ginene lu nyoru bena miero konwa lenyi kom ginene lu tela at the political level at the LC level miero konwa this collective kilu dini bere miero pon kidma miero bulu gu ko kere lok man me war tata macharo malaya atamne mier grip ching level ma part ko le weng family level village level district level sidong lu dini bana ko kon wa ye atamne lokako ama Paul Petia Paul ana poi to al Lady Grace mi medo tam for your viewers ke dano ing matiwa nanwa lok ma pool lok ni kata muze ke lama wa ke ni ene lok ma diet mada lok ma man ta ot ke koma so gem mati amane to tware yeni petiket check mo malutela manu yam kanu ni wan wotiki kiri RDC makwiri mala tem gang ma par pe gang gimu kena anyway
kono ki jogo jime ni wen joke ento kero pa dano ki joma miero no tie eno la kuri lok jime ni wen dano romo chung ma romo chung mitim jime eni ni peke nyokir ka gitie giti ki luor pien jime eni kita mzee kila eni mira tiene ni ka gang ti ka to kita eni mira konyo gi ki lweny pol pien tu twele ka chale ni neno gang luti a nyer ki mone ne wi mi gang ti ka don kwo gi ki bala o ko man ti don beber ni ning lo ka keris kul ki kwen ki lo ki puonj eni wen jime ni wen ka mo tete men yani no ni ko ki tu bor ba pe ki mete ki tim pe be ni pe ki mete ki tim ki mete daro kwo anyim pa lo ti wen kaka wen kwo gi ngo o bale en ka kama chui ma diepti ye en no jima romo yope wan wa beri lo ma wako ka ni la kweri gine ne ka ini ngeyo ni in kumilet e chero ki ngeyo ni ini cher na in ki chui dar ka ni twege ki twege ker teli we newspaper na tuge ba so romo time en o gamente mone ne ma char mwane ma romo chung nyulu diro magitie kitwero magiromo tim jimi ni peki miyo tim ne pian peki tika meto butim ene kama right ye ne ano ni pien jimi ni wen no romo tim ne an lo mo ker ma pur ma romo lo ne pien joma gang guloko eno tuoni tika beru wen ente lo mo ken tika dugo ping mwa dok tika sia jar malo kiri wa lo kayat en mi lo kayat ke kenene ya duyu peke dar kiri ngate mo ko ni lo kayat ber ti yelo dan so kitika lwen i level wen ma papa ni kom dan ma kom ge le won bene pere ngo bene pere so am lo ma ana ro wa ni en apoyo ana poyo to al yeah kai ramo yubo viewers comments mapi ai kero amiro mi don no nak ma a about Reverend Dr. Alfred Ban kedi bit en team we are na tipo petit kenwa endo eno donyo ki log ni be cab lutedero uri beke luti odiat were ki luenyi compare ni ka chiel don waji ni ki twerte mo ngo ene me ponyo dano we nge ni ki twero gengo ni tuo ki twero gengo tuo ni ki doge ki twero wa yubo ni ki twero pim ni kai ni pim ni nge ne do miero inemi igwo komi igwo komi no worry yeah kidong pier tek modani walwenye eni kum gira ngoma okele en loken chalo chan ma udonyo maraj modani miero lwenye kome lwenye kom cake matiket ne kodano mon jema pier tek twal dok ben kira professor wai ni kayin de tika monyat mi ne ni cham mo bebe ne timir kilwenye kum chan kilwenye kum cake kidong kilwenye kum popo apen tuoni tie ma tek twal kum mon mi kene ni kilwenye we odak pen kidong professor beno bu lokum 2 weeks and Alfred beno wajini kedibet watiga yele lokum 2 weeks mir waneni en jo ma dong no gen kitio kituoni mir kenen ni tika nyuen wiki matek madama ke konye mana tama Alfred ka tikede amir karo what we you gonna comments for viewers Okay. mzee kilama hiyo ka wek dongi romo pa na ne Yeah, man, about Alal Morris. Live from Sudan. Amaro lok ame watie kalaro
Kalaroni. Thank you. Yeah. Apparently which Sudan, South or North, but I'm sure it must be South Sudan. And I am Lango from Lera district, but we go. I'm on to get a jirani way another. Yeah. 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 Kitum, how many percentage? Tom ya penny picket gum. Taking Oh, you. Wicked Gube. Yeah. Oh, okay. And the same Alal Morish. Okay. Same person. Yeah, Alal take a penny Morish. percentage per day. And per day, Any percentage that you 8.4. 8.4 per day. Yeah. Yeah. Okay. Grace Okot. Everything has a good and a bad side of it. What are the leaders doing to stop these kind of acts in the society? So painful. That is right. That's right. Yeah, man, will be you look my professor wide in the mirror. Lutella, Lu Yomadini, Kidong, Yomati the act milk, and then the great tammy. Yeah, next one is Grace Okot again, beautifully presented. Popoyo. Again, Grace Okot, leaders will not help. We need to take back issues to clan levels, family level, etc. And she continues, and Grace Okot, I mean, political leaders are just materialistic. We need to use cultural and family leaders and setups. Well, it's just my opinion. None of the Caribbean down should know they were cheated on Kigana, check Pacara, Madong, Roger Pajo Kumbil Choyo. A time will be a meal card, man, Minan, check Pacarani. Minan, see, I'm on my 12 con you teaching only. We're put lower here. Okay. Many comment mark get it on. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah, I'm not for it. 12 man, but don't care the way I give it. Me no time me you know my meal what talk time me one in lock me check Pacara, Madong Tiedon. I don't know, Professor circulated the copy. I've got it. I'm really you can't know, Ben. It's in the Tarpalo TV chat. The common and check Pacara, the Queen of Wagner, what I'm TG, where it can make Kijing, you know, go Kara, where it will parody. Okay. 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 Then. One more check on my viewers. Yeah. Yeah. Do poi wa be poi ka jo mo join wa foi comments track o be wang o kedwa. Akama wa be wa tu cha be ka biro ni cha dek ene don kong be program ma giki until mo amanyan. So ano wa jo kamaro anan wono cha dek ka biro ni. Poi.